Assalamu alaikum hurmatlı mekendeshler, hurmatlı katılışçılar, amansızlarбы. Макей бүгін 13 май Жалал-Абад областы Нокен району Ақбата Маданият жылқы базарында ұстағандар. Шул жерден бүгін базар кеш деп қалса дағы, шул жерде қалған аттардың балаларын қолдан келісінше сұрап, базар бадағы аттарды біліп бересіз ұстағандар. Біз видеоны татқанша сіздер каналға қатталып, жақсы ой-пікірлерді комментарийге жазып, аталсам бы деп ойланып жүрген таныштарға видеоны бөліше кетесіз. Себебі қайсы бада қаншада қандай қылып алыш керек. Бізгера болды әке, қаш тұрыңғанда қаш кет қолың шат тартып көрсетеміз. Әке, бұл ат қанша? Қанша арзан? 90 мың сомдан, а? 90 мың сомдан екен. Екі өтең 90-дан ма әке? Мен тұрғаныңыз ше? 110 мың сом. Мен тұрған 110 мың сом екен. Бұлар қаншадан сойыштар? Сойыштар қаншадан? Нарқынысы қанша? Қанша қалдыңыз әке? 115 мың сом қол? 115 мың сом қалды тұр шыны. Мұнат қанша қалдың дей? Қанша болды? Қанша болды? Нарқышы, еге тоқым шыпырған? 129 сатылды мұны жерде? Оғы жерде 129 мың сомға сатылды. Бойы бір 55 бар. Жақшы кен, жашы деле бір екасы жоқ шу. Бұл ат қанша кен әке? 85 мың сом қалдыңыз. Жашы не екен бұны? Қанша? Пішті? Пішті кен. 85 мың сом қалды. Қанша бұл? Білбейді қанша кен. Білбейсің бе? Қанша? 80 мың сом, а? Құнан 80 мың сом екен. Жоғыш жақшы құнан екен. Қанша екен бұлы? Құнандықы 140 мың сом екен, а? Басып қойшы? 140 мың сом екен. Нерде сода қатты болды. Сода болды ау? Satı çıkan bakıda. Kaçağa? 43 Ya alıversin. Nasıl bakıda? Yok 48 kağım ver. 48 kağım kurban bekle değil bir kere. Al verdiğin olsun. Tamam kayra. Rassınla 44'te. Var. Aran turun ekonomik. 144 мың сом болды ошонда. 149 мың сом болса. Az qayskeni ko'rsatib qo'ydi. Yerdan sotib tur 144 мың сом var. 2 yaş qunan ekan. 144 мың сом. Ya bunu 5 kaşka salacak yani. 110 мың сом. 4 butoq kaşkası var. Krasavçı ekan ha bu. 1 yaş, 2 yaş bu. 1 yaştan ötken ha? 1 yaştay var, yaştay var. Tart qo'y la. Sen nima? Qayerda al? Telefon nomerini aytib qo'ysiz bana aka. Barganda aytamiz-da. Akamda bir yaxshi tay bor ekan hozir. Tartib ko'rsatamiz. Zo'r nom bor deb akam. Oho, halati qo'y aka, ha? Qani 5 qashqanni ko'rsataylik-chi. Tagay. 5 qashqa qancha bu aka? 5 yaşa 90 mı? 90 75 mı? gibi. 1 yaş. 1 yaş hem bulut vallahi yaman. Atazda Rusya. Telefon nomer. 0509 Hı. 74 71 71. Yesin balans nomeri.
Çabuk baylanışıp dolaşıp alsaňar bolar. Öspürüm. Moldaka bazarınızda olsun. Alaydan geli ol bakan yaman katsı da olakta. Aga bu yerde 170 üstünde satıp koya turgan. Öz olganda 170 üstünde satatlar milim diye. Aktul var degen. Bu uçu Bözke düşüp kaldı. Ben geldim. Bravo, saz demez. Bir-birimizge ulumsuz kilo öreyle sattarmayla soda bunda kılavuz. 60 tağımız, 70 tağımız. Sen veriyorsun, tava gel, 20 bin payda verem. Ya yemiçe. Ya 5 bin paydan. Bilbeydim, aysa oldu. Paydan YouTube'da da herkes Rezervden kaldı. Eğisici 70 üstüne satıp koydular. Sen kışınmeden paydan. Kaysa ol attırı. Paydan değil. Sana 45'e Kaysılar oldu degen. Kökbey, kul nime soda oldu bu. Kança oldu? Alsanız al kalsın. Şu anasın. Sizge adam geçsin kılıyor. Dostacı ne? 700'lük üstü yapar satam ala kadar. Aile kançaga satsan bağıcı. Anday Sizge 70 dedim. 80 dedim dam. Adamın gönlü. Daha 10 bin. Budayla şu. Sapsayın baraka kılıp verelim. Ben alaydan geldim. Aksıdan. Erten gelir. Cer kırıklayın. Oldu. Nasıl kalmam. Musab sayın bereket. 70 lira. Musab sayın bereket. Osa turgan civi nokta olsun. Bana verem. Yemçi. Adamçı. 100 bin lirası koymayın. Yemçi. Satam degenine rahmat. Alan 165 bin yemeği lazım. daha kayra kayra. 25 bin fayda zor ne tabii yakında. 20 bin fayda veriyor. 70 lira. Oğlum bege 20 be. 70 lira. Normal Kalktın gibi. hadi. Kamırda oturdu sıra atam ki. Boğazım sıramayım. Benim gönlümle Adamın kabulüm, kaldırmayın. Zaten verirsin 70 lira gönlüne satıp koysan. Yok kulumundan hem be. Göğün surat. Ne satam degen oyun yok öyle. Siz arka buna karaganda 3 yol suratı. Riyaz. Reyna kesek. Riyaz. Alın diye. İkinci sözünden 70 lira alın. Göresi 5000 talaş bolat. Az beni de tat korsat bozasır. Kulumda bir soda olat. Soda gelir çarçaşkana söyledi bir yerde. Assalamu alaikum. Yağınız. Şul bir soda olat tuttuğumda. 165 bin son var. Çoğar. 165 bin son. O şu bir yolda da. Kaça? 165 bin son olsun olar şu bir. O 5 bin talaş oldu da. Ben satanda gönlümle olmadı 180 satıp koysan. 3. yol ayıpsınız. Verin hadi. 170 lira. Sen öz çocuğun hakkında benden başka hiç kim alal baktı ki deli şu söz koydun. Versin Allah Teala. Ön yer azdın bu. Şimdi mağın al kalı ver. Mağın al kalı ver. Ben satam degen oyumuzu 80 satıp koydum. Allah'a kapalı. 725 720 koydum satam. Karmaplı tezkere karap ketmez ki. Vallahi. Eğer ki koyçu. Bak diye ki anne kılban ya ki.